Jotono hambai kulumkha haste ni joto lokurogno kaisa video message ni bisingo saani ni musubu hani bangun tini video message ni bisingti nirono kok kesana ni bagui tei kaisa saklaina ni bagui ma phaika जों jotono saimano chine Maharaja Supreme Court kedengma rongoi bisi election ni case thaimani bagui Miapro BC election ni case Supreme Court chini febaro phaika Maharaja case khaimani febaro omo joy omo kaplai ingmani hasteni joto ti prasa lukuroni bagui kaisa oitihasik din tei kaplai ni sal hnui man tani ke BC election yani bagui BC elected body kringkha BC elected body kring mani bagui jekono finance commission ni thani wo rang sana ni bu kono rights kri khangka hani bangoi BC ADC hafang ni control of kri khang ge BC election ng yani bagoi jeng ti prasar of bus khoting khang ni rono kisa share khaine ni musubu BC committee ba jekono local body kri hangkhang ke finance commission ni thani wo tabok rang maya finance commission guideline agi ni simi senajak je without elected body kuno local body wo finance commission rang rohya hangkhang ke chinoro pchang joto BC 587 BC proposal rohona ni bagui kuno elected body kri chairman kri member kri ni bagui rang malia jono rang roya khlaiwi last 5 year jono tongroi tongkha protiti bosor kaisa financial year ro jodi 3 koti 4 koti kaisa BC wo jeng samangmana ni tongmani jekono line department ni agriculture engtheng fisheries engtheng nini rural development engtheng nini planning ni hoite engtheng DWS hoite engtheng jeng rega ni hoite engtheng jeng komse kom kaisa BC wo minimum 3 koti 4 koti rang mana ni tongo ebong agi wo elected body tongpro manu phiaba tabok ni sarkar chini ti prasa amsai no ti prasa no bikrakhet norona ni bagui elected body chonglia khlaina ni bagui BC election khalia omo sudu ti pramo thani bagui losya সমগ্র ti prasa ni otho ব্যবস্থা পঙ্গু খাই রোজাকা হাইছি তিনি বিজেপি খাইনাই সিপিএম খাইনাই কংগ্রেস খাইনাই যতনি বাগৈ চিনি কোনো অধিকার সিকরি খা যে লোকেল ল চিনি লোকেল সরকার গ্রাম সরকার जों চংনানি বাগৈ লোকেল সরকার করিনি বাগৈ চিনি কোনো সমস্যা ন जों কোনো কক্সি সামালি হাইছি পারানি বড় আনের লামা করি दै করি ইলেকট্রিসিটি ফ্যাসিলিটি মাইয়া স্কুল হাইয়া जों সেসি সামালিয়া local body krini bagui nge oro jaga o tabuk chini Maharaja ti prasa ne asuk crores and crore chini rang pucha loss ngui tomani chini right kri ung tomani no bubagra nai melia puila o high court o case khaika high court ni pore borok mani yangkha ini high ni high supreme court o kedung mani pore miawo chini febaro Maharaja ni febaro right rofika supreme court sakha within 45 days ni bisingo election khaina ni bagui niro ma khainai hai ni supreme court sai roka nge omo sini bagui kaisa kaplai ni sal jodi chung thancha जों jodi commitment doi ti prasad do phani joba khainai ke जों kaplai ngu tabogu proman engphika haisi जों gubei bai thancha bai joba khaike kaplai ngu omo barbar chuno laibuma phunuka tini ang sarani musugu busuk sing losengka bosro 3 koti protiti BC rangmaya engkha hingke 5 bosro busuk koti engkha kaisa BC 15 crore jeng losengka 15 crore kaisa BC o losengkha hingke जों हिसाब खाइनाय सिरि 5 बसर जों rangmaya engkha hingke chini area wo kom se kom ADC area ADC village committee ni rangma thai 10,000 crore ni sai kubang rangma yang khaiji nro google lo search khaidi net lo search khaidi
Hasteni lukurok joto no saimana ni hingke nirok search khai Google lo sungdi je without elected body finance commission rang de rok ni sungdi haisi rang ma yahi sajane aro jaga Google lo kahang ke clearly no na han bang hasteni lukurok no sanani musugu sungno economically weak khaine ni bagai durbal khaine ni bagai taboni sarkar rajya sarkar chini tiprasano chini adhikar royakhe tongmani tini Supreme Court porjonto mathangkha chini bubagra tini jung omo jephan kaplai thing election of BJP phan pai thing CPM phan pai thing Congress phan pai thing tipramo thapan pai thing haiphan local law gram sarkar tongnani nangu omo Bharat Borshni गणतन्त्रनि रायदा तिनी जे बरक रक राजतन्त्र करिखा हि महाराजानो अटैक खाइने रक आं निरनो सानानि मुसुगु चैलेंज रनानि मुसुगु जदि निरक राजतन्त्र करि हि होनाय रक तानि इलेक्शन खाइरा गया तिनी इलेक्शन डिक्लेयर खाइके निर बीसी इलेक्शन डिक्लेयर खाइके साइमानाय जे निरो आसु दापदुइ तंबनि निरनो केबु हामजायनाय निरनि लगे केबु करिनाय ताबो कन्वेनर रवै नोनो नॉक नानाय रेगा तांगरो या बुरा बुरी बातारो या हि हवै जनगण सिक्री तमनि बागैसि निरनि लगे आसु तम तिनी इलेक्शन डिक्लेयर खाके निरनि लगे मासपा करिने इका आसुनो सानानि मुसुगु अमसिनि गणतन्त्रनि जय चिनि तिप्रासानि जय बरक सुप्रीम कोर्ट नि अर्डर बाय ताबो बीसी इलेक्शन खाइनेनि बाद दंनाय चिनि तिप्रासारनि अधिकार जों मानानि बागै जों तेबो थानसाखे ग्राउंड होते कामी होते सुरु खाई सुप्रीम कोर्ट जरा जों लड़ाई खाइमेनि अमो जोंनो हाइन हाइ फोरों रखा फुनुगु रखा लाइबुमा हिसाबै जों अमनो सोलोंजानाय माखा जे जों थानसाखे जबा खाइखा हिनके जों कप्लाय इंगु उबाग्रानो ब्लाइखे हामबाय माराया फोर जोंनि तिप्रासानि बागै कन्टिनिउअसलि फाइट खाइमेनि बागै जतन हामबाय खुलुमखा।